for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayikomeza mwawa no twanta omudi atamushana akushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayikomeza mwabaziyo hanuya aha Sky TV iraka lyabantu is the boy king Adena Cavs baby bam 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 bam. Turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka. Turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otindavunanizibwa aha mukundwa wawe, too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri Rwakana na Sunday shaina n'ecweka paka shaitano n'ecweka ez'omukiro. Sakwa tukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abariokwe. Nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kurimu contribution mpango narishi kurimu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacyara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba program neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. Program party time aha Sky TV na nyamhereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwishyashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwe kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakwakira icyo cyerizoba ebiro byagenda ni kuna mushanju byo kweza kwa kabiri umwaka gwa 2023 tujana program yitu Eishengyero obutosha Sky TV ntwatujana kwa gatano ogorga shaha ishatu mpaka shaha 5 ezicyo nanye Boaz tumwisije omutebe kanisa program eji ntujitana Radio 5 live impamya DJ Kanyama naza kujibateraho mbase kujihura Radio 5 no jikwatara 9 na mwenda katonyeza mushanju fama kurugo mutabono rushere erizoba ntwenda turebe enshonga nkuri biro muhanga isabiteje kutandaka abanyeshengero babiri owa Makine West Honorable Alan Ssewanyana hamwe na Kawempe North owitini sa Honorable Ebya Ssegirinya bakatunga bail kurugo mukoti bargo mucome abe mazire ubure kwingura umwaka kubashohere bati ebigambo byarabamo emwe kurabiro Ministry Media nko mu Daily Monitor nkakabaho kuganira gati ya nupu na opposition na government ngo abantu abatungo bwema aho kuba bakatumbasha baberu
unkabiri takubasika kandi ko barigiye bati baraga kwebwa biru baro yabo baguza kutwara impapura acome kumarira ngo bari bashore kandi abasibe mu cyumba bakaba batakiriyo batungo mu maka gatakushana batugira ngo Ssegirinya yatwarwa Ssewanyana kandi Ssewanyana yatwarwa Eishengyero mbene mbuzi zagumizamu manya leader of opposition manya kagamba noha mbene kusya Robert Senta mucyaguranye n'umwazi wazire ngo wita kumanye entesagana zona izarigire kurekurwa kwa MPs Bay so tubuza kwa kubabiri entesagana kato inturundo buringanza tukuronda bisera abantu Masaka hati entesagana zikanyuma isango babikirize imishango abayisera abantu Masaka twantu bamanya abatwantu bekwasa bwekwasa nta birucyo so tubuza emirundi minja abantu bo position abo kwamba kwatwa bakagamboho bajwire imyenda y'amahe bakagamboho nabahagera ADF bakagamboho nturwane se bihagaro mu ihanga nari turiyo eby'obutegyeki turiyo nsutoringa political scores mbeno mu studios nanyenda tubeho twire ikiganiro cyito mwabazi yogo government emarire kurwana se bihagaro nari neza na politics esa bitege nabo turebere tukuza ekiro cyajyana n'urum emikorebere yo muri kitugu munyo mwabazyo president wihangaje no Museveni abari mu gihe mukuru amaraka garagayo bayebaza janani bacena president idamino bakujya mu ya Misiri kunka abantu bagera ngo wait a minute ebi janani umuyabe nagambira amin government ero bwati yute kubikora wajigambira numwira kariya janani ro mu government yone kurebaje yone kureka ebyo nabyo pepuzo so nza kutandaka nana icyo kwatwa kw'abantu no kurebe ko mukoti y'abantu wansa criminality nari turi mu politics izana nyesera abantu babiro ba movement actually bashatu umwe ikiganiro tiyakikunda honorable narakwago Madina aturaganise munakuje mu program tija kandi yatuhereza na apologies so abambara kansara wanyu ndwe tutera dance maybe ari umuhanda irono mbarata yo jamba this time so imahanda mbeno wana twine umukuru turi nawe John n'umuhagizi wa inarimu twine umwana tugufwe agenze nakera tusimira ruhanga kwija umwami amunero barema no ha FDC god abantu bahenda musyo ubotarije but by the grace of God wagaruka aho tureba SkyTV n'abaramutse kandi ubushinsa moderator n'abatangira bowazi ukamasimu aho turinda no kuturebaza abamese bagenzi banje n'abashanyirwa abaturira ari 5 imbaramutse n'izina rya mukamuritu abashabire nibo bari mu nanga ndari nanga yarakora kandi wabimuze tugeranije kubaki mutege matu kandi mutirebe twandise tegateko twondikihana bitwigana mu bari mu nanga cyane n'abantu bari mu boaz kandi aba panelist be position bagenzi banje banyine ni ndete ndamucyo god kanagera mu kentana ka mutu opposition ya hana manye kanaja kwigambira ni muretere ndabyo kurba mu Ruyonzori Kasese district Bushongora to be specific kandi ni ngaruka mbaretere ndamucyo kurba national resistance movement turi mu karuru ka Serere habe haka umukutandika haka ngambo ngo halo habara hagera abandi kunka nosa ati paterekire ukagira umuntu umwe abo kuba utabe tujya mukoro gusendekereza the MP hina bargireyo bakagira ngo mutabane ujye ngo akari independent hina bargireyo mwe nari mukandi bakuru muno including the deputy speaker ngo bahaji ngo mutabane bamuhagire indida yisimbire but I am very sure ngo leaders abengi mbajya kugera na flag bearer no bari yareme buburi tomanya so ni saba abantu nyona muri nyona abakutura nabakutorora mutore kurungi kandi inyendeza program yenu ebenungi ate politics ezo nibazitazi izo muntu fa then overnight komutabani
akaba yamenyere yabasize ibishabe naza gukora uko tukutwara abatezi bakarufa granted abatezi bakarufa twitwara for granted kandi icya kabiri cy'ikintu cyo kugira ngo ubundi kikozerwe NRM kitandikirwe NRM mu Africa umuntu wakobaze ire umuntu bakufata zire mba muri tentreki muri Nyakitara madara ngo gwatrekere kuko umuntu wakusiga umwana nicyo manisa ngo yasiga legase kandi legase yona kuba umuntu wogu abari muri mu mwana nicyo manisa ngo umwana wogu ntwaraga muzamu n'umwana gwe umuntu wogu boaze waraine metabano wawe kandi inokora kurungi ha radio na TV umwana wawe nyinshi arekere ugaruko mbigere byawe akaba very good moderator nango no kuchera so no muntu wogu wale politician nawe nikiba kitagwire umwana wo kubagira atananyo mu ndori konka nikiba kitale must ngo paka okuba nabo kiri kintu ya government cyonka ukarora nako ba muhiro mu parliament wa Rubaga South akali wa CP bajete CP umuhara Susan yajayo ukaroro akaruru aka Zakari opposition umuhara atari umara katari opposition kunga ino zaina NRM ubuzali yo kumenya kunga wake sipitende twarora mukano mukunda no kumukunda muka bide mukasa bide mukazuya kunga tragic accident alwa DP haja isistawe ya Isimba yarabaho and so many others so kana rona bakujayi bakabwo so na mama akora nko wahereza family amazika because Patrick Okabe mukama mumuzo musingi yarwo mukanaza Kampala tukujana ngo ayosera rwiri na ngubundi yatanaka kutende ko mutabani ati nyimbe nyine program y'abantu abo mushazeri yanaza Kampala kore murumwe butanu yabo yafa nturga kuziko mutabana ati ni rode kuba member of parliament hoya we those ambitions ishubu yabaro atunorora omuntu kuba muri mu parliament ejo preparedness ne yaragaye omuntu muri politics for instance no so kuba political assistant wanje konka nanyine umwana wanje mukuru w'imyaka 30 nari umukazi wanje no basoko bano bamanya political agenda yanje kuchara even my political assistant so okabe omutabani no sukusanga first of all no sukusanga ine contribution ya amana ya kozira mukarundi because abana babantu in one way or the other nababayamba omurugo secondly no sukusanga ubundi abantu nibamukunda but most important in Africa halo omuntu wakuchara kuferwa omwiro wingi abantu bayaga hati wari okuyaga kikabenchi kwa individual not an institution ngapate stame ngwe kwato mwana woranya muhereze bendera muhe mwabandi bona ring fencing position abokuba olani oyo no gamba what sort of democracy is that president akaba meetinga abantu ba contenders bana bagira ngwitu the three of us we are going to stand down for Jack bwanyuma yo kubaraganiza ki kada kabaraganiza takabaje kahwiro mu mapabona akabaje so yagira ati bagira ngwitwe we are ready to stand down bakatembe cyamanye no kubanyaga kabanyaga we are mean for the son we are going to support him indeed we are supporting ayasi but what is important is over mutabani over mukazi over niki as long as abantu bagira ngwitwe mutabani wa leta mu kwenda kandi ugure kuka haboko example zo no obiyo bwate abantu babya alengo Proscovia youngest MP niyo recording akana jumwanya gwise usuka wote 2012 wakajya utamwemwe abantu second tamba mwa matino mugarra ntoroko aka iso ya filo accident yajayo ba matamwemwe yakabi ya eremere na hateremere atabamwiro wa state minister so incident na ngoka abandi bagumizemo umbrali bibisebo so I don't think there is any problem I don't think there is any problem hatseke oliro gambage ala abantu tukumanya omusejja omukazi nyonyi liga kasese tukatwine winikiza na yokase bahanda both of them MPs agent family yongo sazo nutwine honorable Brett wa Marama no mutabani family yongo chiri different there is no problem on the support of their parents because mukaruka youth nkandumu I know how much support honorable wa Marama gives mixing up issues actually to defend yourself
engore cyo neje yambita abantu batosha ubwemeza kushobora kuma buri abantu abashikira tebo yahindu you block out other people they cannot compete yebare boazi kwa sababu turumana wakabe munakuvuga na president wa kabiri bakumuma atumugumemereke ibintu buguma mu nda yitu especially you John konka wanoza nkaho kubana ugambe ibintu ntuje kutamisa abantu government nawe iyo bakutamaka batukiyambere wanyetegereza baturebe kuri Yesu ntukimanya korera iyo nkora yitu ntwenda kuratira Bible kugira ngo abaye wine nuba yongerwaho kandi nuwabaye nakake bakamwaki imihanda yone yiduru kukozesa yona kuruga akushoma okutunga emirumu okutunga sente omukuraraje muhara rero dinga yona yomunda yitu wanyitegereza so tukwetenyesa ureke ogume kora wija yona ogumugambe ebindi bitu byaye nari mu bitugabo tugamba konka kukuza kurete namezo mu ndama nyoka be manyabiha deka gakongera abantu amara ya cyangwa abantu stilo bagutorana abantu batorana nkaye barundendeka hemu akarwara katabu wachitegereje and by the way mwe kungura iwe John abari mu ndaba kutuplaningira bakuyonore bori ya high command no manya kunga gicu wanyitegereje so ntabwo kwe kungura muri muteretere twatanga kubita ko ntunda kutwarete bizanye so nabana ndumuzeye ekisanye kigara hata nyowe utakukiri hata na si kuzo mu no kandi kumangwa bakata agano mwana go so emstereitere ekorekero hati mu mtorekero wanyetegereza especially kimwe batakwenda kugomba yeleza kinza kishitemi yaka makumukaga uriyo myaka 9 ntata kandi abachi umbantu bona umbantu bona chike chimwe cyagamba yagira owine nuwayongerwaho ngabachi muserera ababo abeni kandi president Museveni asabingira imyaka 20 ariyo nashache 8 abana Uganda ni miliyoni 8 kandi abacho rwenda ngo mutabana nuwije abacha atakwidamoni ati wono muhajira nyine mbuza abachi iyo batakucyenda uko bagira taba imwe muza kungura mugero cyangwa kwisaba amarra hati wo abo atakwisa abandi amarra nubwo kugira tubara ko Museveni agaruka mutabana President Museveni President Museveni takafira cyo cyo kumanyisa bagira ngo obarara bagira mutabana teino dijo watumere achuko nakisabi ngihana so na habwejo egitendese kugira ngo umuntu twara immediately tumwana tumusioro mu university tumusioro so ariko kugira ngo abene ababa yayi nuko kumucheza bakamtwara muzee talo abarayo question kugira it is a very vibrant language kandi batakubuza all of us can be valid by the way wabare munonga Mr. Moderator meno maybe aiganda wabiza omunongano kunyiza bikwata no mutima bagambira kwa mchaba amazina yesiko mwamonero barema asa sebo wabogamba na mpuna so kindly behave amazina yesiko mwamonero barema nzaro ya karamla ngoma kabla town council Pampara district omuhagizi kano mwebembezo mukibe na FDC ena yinkaba ninza kutwara omushogo kwa kutabarisa abantu weekage kozo butwa ikorwa katano week twakitera amabega and besides last Friday we were here, today is a week babiri baturikirize n'abakutureba na moderators kana nyintabarse yo nywano wanje ari nitona nimbuza ko kugenda wena nkembo yemikamba maito abakigabo kwingemikamba ne hati nebura hendabiro gira bamusho ngutine ngutogine cyo warayingiremo so misega garga ya buratu atiyo nagarka kumurebereza so nani mdanga saka simu kokine konka ebo arabira mukama nayo bare garuza then na commenting okache achuwabuza nabore utachimburiza munonga nara cyateza abantu abo mutwe siye baseba nabanyaba kuturikiza nabakutureba abakigabine fumu ngwe fete efiretio hibagwete
waskwata history y'ibyo nari yakwereka abakoze rero ninga ba represengere bishebo by the way out of like they are around 6-7 bona tina yakoze le performance nangwa yabayo ekikuma isangu we are imposted ahabateze bakarura so bakaritwa buletwa umuntu yazitamo mu sitting room ye yatekatekera program we yagikora yagitekaho yagibanaga mu agenda koza rengoti hakazayo nakiya iki yakoze leti nicyo cya manager niyo record nanka gunanko warubago yatugambira nabi yakoze nabyo bikaleteranishe bizuba bayira wari nankaza yogo nanka wa nebanda iki yakoze no kuriya next tanda na ninyama cyangwanzi and that's the brand the NRM brings to lead Ugandans. Mutano waranya wakahunama. Of course teenager kuzaga. Just akizaka chekijo mutaresta ngo muri bamwanzura. And to make matters worse. Nabo bakurete zisha the report on the ground says mutabani wa Okabe Omujenzi may his soul rest in eternal peace takumanya norteso. Nugo ari nkumujumbu bitu. Harugo ari nkumuchotera wogo no wari ati. Takumanya even a local language yicyanga ngoremwe akubuzana ngo nabantu munagamba ruteso. Ungani wakwenda nubo bakwenda mingolinge nabateso abebe mbere. In the name of kugira ngo isakafa katu rewarding a family. Mutabano wahoranye won in fact na campaign yakazi kuri umujungu. Because basebe nabanyabo kutureba ngo kugodi ya kigamba ababana bita butukuba twine ombwebembezi namunonga twatembereho omadara iguro owitu mwizi nabatakuzayo nataya yo mu Christmas kacheka cyo mbyo tatara batanayitakanira guze bijere umuntu nabari yo mu class ndishu ntabagamba so rujungu rwo nkomuka usanga na local language batakujimanya hati bawe bakireba ngo ari meje sympathy manya abantu baferirwe mata bagambaho ngo ari murete cy'abantu cyamuri direct kitware ntebe mutabana wamana kikwate ntebe hadifisabje and akatari prepared for that is the challenge actually was not prepared for it. What will happen or for the event. Okay. And that is the biggest problem we are facing. Okay. Because people batayebwa right one batayebwa kwemera dire kuzika akagita mu politics manyumwana tubine utwahagira iri kabantu mwamwalese demokarasi mu kugesiga hiriza abantu nyo yarabamo in a free and fair election umwana akereta akaraba mu karuru in a free and fair election. Then party erge ko supporting amaze kutunge bendera. Exactly, the party should have supported him after getting the flag. So party leaders na endorsing umuntu shiriyo mu process ya primaries. Abendezi ba party mbemera batekinga side shiriyo mu process ya primaries. Bajya hata kandi ati wagambira cyo bisura byonyine abo kuva bihugu ogu no yaterera kurungi ogu yaterera kasi nako kantu makana speaker ogu binde no mama ko zikora babira buri moto bakusana no aka akire no marga bya John amoni yasobore songa deputy speaker na kuri tajiri ya parliament akayara umwembezi kongo mpate kugira ngo no member wa sekinari cya so ogo yagamba uwe habwacha kuzika because akayara katokuba NRM mu karuru wako tukatakwenda kujya mu primaries aho kuba flag bearer owatamu ya 2021 aloho abokuba kaba kari independent so Philip Ouchoro niwe yabera flag bearer witu bamusinga kandi iteka ryitu ndisanga FDC ngukuba bakusinga bendera yao unajukumu yake tano so deputy speaker kana jira independent echo takachuraga deputy speaker deputy speaker parliament ya Uganda ori custodian weberajo ya parliament ori kwembera parliament kweberajo akataka horaga mu constitution ya NRM ngo twagira by election flag bearer ya tarafiri abeno yagumiza mpro ichakataka churaga hati an African society, an African man is an emotive. Akataka churaga
an African human being Africa also emotive aharufu nicyo kura boaz norugaho munywana w'abafiri umwana afire emotions kutembo giro to mwana and those are the leaders we are bringing down when number ya gatano muhanga yes owabire overcome by emotions akebaruruzi kana akebaruruzi opposition 2017 then material ya para then material ya flow ya para Karubaga na Bob Wine there are some individual leaders so bakuru abasebo nabanyabo bakutureba actually this is the right time we should come out and say no you guys ihanga muri umukuli habiya tugarizi ihanga omuteka because ihanga ni gitwina John Uganda nza kujibamo with or without you Museveni with or without me or any other person but we should leave Uganda a clean and a clear Uganda for Ugandans. Thank you. Good. Katu taniche umuramu omu Uganda omu harimu abantu abakwatwa eby'obutegyeki n'omuntu obakwata naba nateekateekwaho kuba ayina orubanja rwakozire kutwihirira Ssewanyana Ssegirinya yebale moderator n'abakutureba SkyTV n'abaturiya Radio 5 turiyo umutware nasho omugendo gw'ebibiri ebina nangwa government yitu eketa bukunzire konka bukaba bushobero ahabo kuba abajungu bakatitaho akazito ecya kabiri no kurwana kwitu tukandi tujya ngo ntuza kuteberagira kumwe mu nkora so tukandi tuyureka nk'abari barungi so aho tino kutwabintu basa kwanga ibintu konko munda yitu tukatita bukunzire ako ntitino okwakanisa nje kureba ubu nayemerera atogo opposition ndijo opposition banajya ko yeto nagize ubwanzu mnongo mu government itinga kimanya tikumanya cyo kuba nagize kunsiga uko harari ubona ubu yakuriye koko nyo kariya dodo ikikuru no kurenga tuna to ngo mukasheshetoro so twazo umugendo gw'ibintu kandi oguno muzano oguru kureta buri kintu cyo no kucyakwasa kwije oba nikibi oba nikirungi hati binje bitwagambira abantu ntutwara abantu mu kishaka nturahira kinana mukaga ntukora constitution kinana mukaga ntugaruka mu karuru dene 2022 na gumwe ntukagarukamo hati 2025 twazo umugendo gwenki gw'ibintu konga abantu bagaba bagize bata baturingurizo munda especially abutari tugeze nabo mu kishaka abo nubo barafukiye kutureba nane namwe story tukikire omushaka nubo barafukiye no kuzoreka abantu especially Dr. Kiza Besije mugisha muntu nguko bayo batuye cyangwa nzi kubagabura cyaye bamwe bakagizera bakajyana so twaza umugendo gweji gw'ibintu so umugendo gw'ibina no kufa no kukira nicyo kureba NRM yitu okukira imirundi mingi ntutambuze kishuba munonga okukira ubuhereza so ahi turi kureba watambuze kishuba kikanga ekishuba ni manyisaje kwemera ukagambira abantu tanaza kubakora imbuto naza kuhereza amizi naza kuhereza amashanyarazi wawe umano biha abantu burutamu bukanga hato tanka kwesa sente ureta sente uzagaba mu karuru sente abantu baziye kubaye norero kunjira baziye nibanga kustera karuru ntubakora tente tubakaza boda ne sente zo exira musako abana ni bamwe wese bataho mushaka ni bamwe wese ubu twarga kwibara muze billions zitanu ze sente turukum stage gato mujya mbone kata karuru kunjira nsitekwa kukayayi finally batsire ture kandi twargene n'ishwaro ekubaye norero cyadondo n'icyo kimwe nokano bireba konkero kunjira tukabakora tabuto abakota kitwaze baka and finally hata ukora kwesa sente za yanga icyo kwesa no kwesa ki mana gachuba ngo kwa kwa nutsinke gari kandi iki mana gachuba je niyo twamastarigiremo ntujimanya munongo aho kwa twaritwa mana gachuba so haraba ndabakwatwa w'ubutegeki yes nibyo butegeki ugize ngo niki nibyo butegeki
umuntu wambiha ubona kubaka yakwetegereza wamugabira sente yari utisi kwijira kumutwara umuntu abawe yikora sente because umuntu stoko kumugabira sente ahubwo umuntu nayikorera umuntu to kumugabira nguyamara umuntu mugiso kwa yawe iso hato gaba sente zije ziza season ziza karuru ziseza zijasta zikwa ubona abantu finally Ssegirinya na Ssewanyana hariho abantu abemba bomesereza ngo bakatema abantu muri Masaka abantu okwamba kwabo eza mbashanga bine bijwaro byamahi abandi ngomwana wakasisa yafire muhonja ngo akari agent wa EDF so yagomtena cha police hariho linki ero kwato umuntu kamuta akora icyagaro and process yo kumanya umuntu akoze icyagaro nebaza kutora ubwiri abunje no jyawe n'eby'obutegeki hati genda kugambira wo stesa bwazi nawe kutereba Sky TV ninyenda ngo age government yito yaretswe mbundu ozanse kindi ekintu ekikwatirana n'ekyo kurwanisa oba ni uniform oba n'ekishuku kisa nangwa no bakweta ekishuku kisa se bakakinaga aha munwa gw'enju yawe kuza kucyeyihaho nikibasa kutwarira muneka yawe yona cyakitatuira amagara gawe so noyebuza umuntu bamushanga na uniform okubija bamukomero gw'umwaka gwona ngata for example kabasegire nubabomeseze tuwahura no kubomeseze hati kubagire muhaje gabesha muhaje mbabomeseze umuntu waje ngo ba kwata na uniform na ekite kikwatene na nebyo kwerinda military store now abana abantu abere Ssegirinya na Ssewanyana n'abantu abere bajya ngo bakaba bari mu rukwe bwo kutema abandi masaka ari no muntu wenyine wemba mu misereze konka afera tsezo bakikija bazi yaho izo bari rubo bari kure so hati no yibuza abana abantu abakomera umwaka kote nemerera ne barekura babakwata heri ya kote babakwatirije mshanga emshango bagereta abo bakubakwata nubo ko barkoti nabyo byo kwirinda ebi batareta mukoti because elizoba koti yakwekora omukasheshe edakikeje bakwatira bakugarranka hi omuchobi emshango je ibataho bachikwate mporo yemerera mu Masaka manya n'icyo ukijuka manya nyuki kwasira Ssegirinya na Ssewanyana mporo Masaka yo kintu kindi kumanya ekindi kumanya waba norwana n'umuntu mukuru omugeragereza na government obo ino bushobozi ne kukora cyo n'ekero kubasa aha bakuba tukosa kwemera kajya Ssegirinya na Ssewanyana obere batema abantu muri Masaka wanyitegereza bakataho kafyu abantu butagira umuntu watambara kandi bakabatanga futema bakabatema kurgaza shayi na gare kurgasha yibi zo mwabazo kugarra akasheshi kumenemo konka karara polisi yitu ya Uganda nabi kwenda barana ba patrolling so okoye buza bakaba bara polisi cyerga hiti bagenda batema bitabatu bari bataka kwataga nangwa babiri nabo opposition tubari nkabo bitaba NRM abutu kutwara cyangwa mutwaje software nguru naso okwegesa obukori bobutemu wanyitegereza John boye mu mwaka bwone ukiza kuri Mbozi muhabiro kuganira na government Ssegirinya na Ssewanyana bari kuri iwe n'ukuru n'ibiki obare mono aba bashamba batakisi nicyo njya kucikaho kuko ngenda kumuza mwana wanjye guhumura haroho icyamande cyo kurwanira hano haro program ngukira followinga kiro cya Sande ne moderating wa seze umutware hat kuba heja father akaija hano akagira ati nyondo mukatuliki atwoka kamagambira bazima ate dini yetu kasobakara ate dini mungi atono busalamu next week akida ati nyowe ndumukatuliki kandi wenyine n'amasakaramentu gona ningetegereza atwonka ate dini yetu iki ate kasoba ate busalamu kandi burungi wiki akasoba akida ati nyowe ate ndumukatuliki kasusu hatu norora nyokuba ndagaye kadira twitsemo
n'omurabu katoliki konka noso tori musiramu nimba tagwiri so nyowe gondo bebenda byo mufudisi nkantaro obuyabena argayo nkantaro n'obuyabena agarikayo nkantaro so tukugira munini mwemesereza ko kine kikunyamba na yagu mu movement ni kirungi no bakujya mu position nacyo ni kirungi ahubwo nari mu kareta ubugabe bwa buri mu kujya hakwenda ha Ebya Ssegirinya na Ssewanyana bakakwata kwa mwenda abiri na gumwa MPs of opposition bali ngo muri 10 bakoza Christmas n'indi bari mu 10 ebintu guhagarara imbuzo kukoza ni ngenda njya kusaba director turamara kwijaga hano tugume tudana cybernet habeho sapa okuba show yes buri show abantu batera gamba mbuzo kuri no so abantu baje biza bineza ngono muri gahara umunarga kazo umunarga wagara imbuzo kukoza kuriya muri gahara yargira ibanda yatugambira umuhigo ikibuko cyagire mpamvu agize so hatugira mu kukoza MPs 19 kugira ngo gavungu iha state SLM babiri kandi baberabo ekavomeserezaho mwaka gumwe n'ikiceka ntatekwa ko baharo nsonga iri inyuma aho mba MPs 19 abo opposition ntatekwa ko baharo hoki ekintu cyo kubanza cyakabiri abana abantu ko bari no gamba ugiye ngo bakakwata abakwasuru n'ibidwara byamahenaki bakakwata n'abasirikare ikintu tinguma batu ndakukigambo haba abasirikare ba UPDF abari ko charged na satu na babiri abantu 32 UPDF soldiers raskoporo sergeant naki nabo bakwatirwe emisango eyekwenda kwekusa nejo so mwenye ntekereza soko discussinga aha iteka bigamba ki iteko brand gera ngo umuntu ahebe beiru habwacu mutakumuha beiru konka beiru byo mwaje muha conditions mukamuha conditions gumire nkeze zabahire ezo kugira ngo passport ugire postinge nari gumana reportinga burubira buti kandi ubera yabehebwa ubarabaraga kandi mwabakwatira mwabakwatira bisango endi yes umurango abakwatira musango endi abaloya babo bidagarika kusaba bayi mujiba number 2 amateka garikiriya hamsango emike kubo mara harmad ebiro 9 batakabire okusingiso musango osimiri kubona lekuru hamsango mhango ke yabo ebiro 18 bano bali mbiro 15 na really nuba buri buteke bwa prosecution kugira ngo 500 days ngoremere kuleta concrete evidence ohiraho what should also be key nukugira ngo buri evidence yona yihange yikuba nesera omuntu especially abakozi abakora batekereze ko bakoze imisango mpango keje major intention netali yokusucceedinga omukuleta conviction nali omuntu okumuchwera ngwaje muchome sometimes halo evidence and how can all of them be it was like a terror attack it was terrorism so ati mwana chondoza terrorism no soboro butegera tunyowe reka ngobe echo kugira ngo I have evidence that can pin them and therefore I succeed in getting a conviction and sentencing them bombings zetu atungira hano 2011 kwa Musanzu 2011 obo mpira kwa 2010 mpira kwa World Cup conviction ya abantu abamwe na bari kwiro na bebire sentenced ekaba 2015 5 years later imisango eyeru mu terrorism notekwa kwetwara okachondoza number 1 motive number 2 source of funding if any obara haro ibintu bya sente number 3 katayiri yona nenganachi nergahi nejahi no coordinatinga noha coordinatinga which region number 4 and most importantly notekwa kumanya end result yabonera so eno so butabimanyira omumezi mukaga nali 180 days byakote kuragiri kuko umuntu muhebeyo because nkaba na member of parliament I doubt ngubakana bajya kubura in air I hugely doubt nyoni ntekereza ko baba here bail umusango y'istil bakama so kugumana bajihoza barugo makagabo beine partial freedom kunka barije omakagabo abo kuba ekikumara abantu amani nukusango umuntu ondi owakucharginga umusango n'ubugumwe
nkakanyamunyu ubu yabe natekereza ubu ko besira umuntu n'abantu bamubonera na kamera zoroho kandi Besigye akajya mukota akamwemerera bakamumuha Besigye tuyamenye bakajyayo agira t-shirt ya black on first day Besigye tuyamenye so Dr. Besigye akajyayo akaza y'umukazi wa Besigye no problem you wagamba mukazi wa Besigye you can't do a show without mentioning his name. Besigye is a public figure. Besigye tells wait to now I love that You're addressing Eshonga kugira ngo habiremo negotiated n'uranyenda koga absolutely n'uranyenda koga uranyenda kugira ngo no kuba kwate mbungu nkito umuntu bakajyayo bakanyemera amone na god yingmanji imwanyemera aba opposition nabo no mustidi god achitoni nyonga dai kumwemera mureka ngwabashira hano mureka ogwakabiri hata hantu kibatubwire uko abantu tubaza sana turosaba ebyana n'abana namba ekira turuka nacho ni kintu cha diru hati diru omunsi zona okunegotiatinga na government tine nsonga yona orutaro rwa Ukraine actually gross criminal matters orutaro rwa Ukraine narashobora bino rufollowinga I do tubakwicaraniza konkana bagira ngo hati tuhe prisoners of war bait tukabaho ejo ni interstate yes no problem ni kweka zapo America has ever done that several times kugira ngo hey ne journalist wetu wakwatwirana mumutuye in exchange of this now boko na handishire baruha nyinshi nawuza oharahabereho deal itwe government iri kutabantu bitu ito tujya kujaki and I think he has a very good point abo kuba deal abantu abo batakare kwiwe issues za deal zikazitandikire rumors za deal true or false over the weekend omuntu aranze kuhandika deal akareme bahati journalist ali mu US yagira today at tomorrow court leda kustama kandi kujya kustama deal eringu bail leda kwa granted kandi mu court leda kustama ntujya kwa new faces abaloya abakorereza Ssegirinya na Ssewanyana not the Mariendez including the leader of opposition omwaka kumone kitreka utakara omukoti agire kubasabira bail utakaza guard defense team so deal ekabaruka esaha za court zitakashire now direjo nini ntekereza ngo nebe irimbi obubu bwayo bwo oburungi bwayo bwakubeire ngo haloho ekimu kugira ngo twekimi twekene namba 2 obubu bwayo no bunkorora omuntu weno ndi owaru kwaturu hamishangwe kuseti kireta giso omuntu mukuru mu government kubanza kugamba nawe akabona kwikiriza ku rugo mucome ekyaka biri kandi cyensonga kuri muno abantu bali ugicho babayisiwe abatwiboha abantu babo bafuira mu bijambia nibenda justice government murigire mu abagira ngo abantu baga bafire bawumure mu businge muri family ndujya kujya miliyoni 10 kuko abahamisi ubuhano mpine bworeka bakaba bembiru Ssegirinya na Ssewanyana mujye mugambira abantu babo abana babo nabakazi babo hati nyinshi abantu nibo bamubaho ngukanda government yatugambire bi ekatara na mabugo abayanga da miliyoni 10 ngo bastamire nayo badira mbatu tubare kuri urimo abantu babana nyo turirize bende kuchimana ngo kubarekura kwabo kugira ngo barekurire kimwe urimo bara hapeyu esayo no bagariko mukoto iriho government tesibemiriye ko banetwara umuhanda ngo kugira ngo noteko kubanza kustamana hatebo bakaweyinga embera yawo bakagira ngo hatu oro tumurekure na tumurekere iteka rero should take its due course barabara bakure barabara bakusigaza Sky TV irakari abantu program yitu ni Eishengyero hano ya Sky TV nshangwa ma Crystal Road onga program yitu tuta naha Radio 5 and nduganira nshonga y'abantu rwandise ebihagaro mu ihanga nari turi eby'obutegyeki nk'uko abandi bakukireta mu studios nyine yo mwami ari nito Godfrey ni kada wa movement nyine tunawe John no movement ni mwami Amon Rubarema no FDC na Nyeboaz Omungoria ntuza kwakira na message zanyu ezo murate aha namba yitu ya WhatsApp
enamba ejo ni 07 09 89 61 31 enamba ejo ni 07 09 89 61 31 tuyigarika mu Rwamuhero 07 09 89 61 31 no kuba nogamba nitwe okusinjira ka message ya WhatsApp nza kuba tukashoma hano ya program yetu Eishengyero umwami this story kwe kumareba yenda kuretera umuntu waburabura kubura kumubora believing kuko bagira ngo hakaba nko kutesa ngo baruyambaza kwihinduka kode neza kwijura ushutigaba nkamazima ugaruko kuza hatbamba bazo mudiru hadi opposition ni hayoki you government yego baki umbanta be kutegatega ngo bakita abandi kandi twatanka kuganira nabo ngo tubari kuri so it is all confusing kubere ko n'ubwo mbetegatega yawe turebe wabara mnongo mtebekana sawa program si areki ndetse twimamisho ninga abatureba n'abakuturekereza n'abutuye no mu studio ekiba kwimamisho Uganda niyo na correlation yo twagaruka ko kacenyuma mwina bashomero history ya P6 P5 scramble and partition of Africa Uganda tukata road cut yo mu kingdoms so wamuzungu kwenda kutugita yatukora ki yanga Uganda yari karakatemi yakanshanje speed kwereze yarasigira collaborators abo yasigire na zambunda god na bete agents whatever abo yasigire na zambunda na kibiyona si hangari yasigara riyo mukono y'abantu buntu basibe nabanyabo ntwire kukigamba oyiremu political dishonesty na political mismanagement of events ihangari tugenda turi kabiri kuterera because cases ngeze ntwire kuzireba factual eteje Ebya Ssegirinya 2016 kwargira karuka 2016 ochitena sama munywano wa John wakunda munonga kugamba buri program iya yeraiza wa president bamutiriza bamutwara muroto bamwiha muroto bamutaruzira kyamara amezi nkabiri bamurekura bamaka na kanan cash bail bamwete mukoti ya gati state yekore byerakore byo no babiro magana atanu bijoni yabakutugambira abo bamyaki 10 kwera leta ubujurizi I'll come back to court niba barabikabara ngatati ndimbarara kumuremo kugira ngo kababiya ninga gatonga jumpinga bail imomeleto ubujurizi I'm readily available ya tora no misho gumuna muzati namazima nkera hize ninyi abo ngati naranda hize omumberero my own plea his own so you government leto ubujurizi ngo ngansingirwe eti murakunda mukikole shotire tukuzabira nagumwaho DPP ya nyomboro kampani ko munyongororwa yarwo mu case ngo case twagira ki twaruzinga interest twa disposing of ijo tukaturi ya court hada basaba nabanyabanyenda mbuhure bumwe mbamta ko bimanya 2017 turiye mutoje kwatako case kermu Dr. Chiza Besije Patrick Amuri ya Toboy inguride kama maternity munyagwa mbaraka mugatwa bata Ronald n'abandi bakari y'abantu mushanjo a defense lawyer yawe yabuza police mwana wa John wa metati bese gomto yambuza atomuri yabo bona mushanjo wale kiribare mbara rero ni ikoze mu ruvuyono shayeto yari batatu munyago ombona member wa parliament munyago no kwasiri barakarekera omulimba leta kumanya ngwa mkana malire ki byabo bisona bibya sigara kubayiriza no muchango bajake bagudwapi so twitayirirwe kizubu
chokuletaho egeochemical nibageta propaganda actually the good and the best word propaganda yo kubeera abantu batakumanya asa washomaje John is a scholar umukatabo ka Pescos kutesa may his soul rest in eternal peace jongo 85 kuba itiro mu Kampala bakabarekera bwa hand grenades kwereka abanyayiganda mu government ya rutoremirwe kuma abanyayiganda bari yabahekera abakurekera ki obwo grenades and other citizens agents babahekera. So if that happened bari yo mu kibira bakubikora hati bwo binne byona biri mu custody zabo tubarabikore. Why would they do it? Bakuza creating impression ya sabarwanye kargaye nabukiri masaka Baitisa yovuyo batera abantu babakwata baserenze ngabyawa amusabarwanye abamaze sabarwanye akwatira wao. So no maba abachiga abanyangoro bacufumu ngwari mwenjo kanoti nemine ababesana bamanya kusisa intentionally bamanya kusisa intentionally niwe genero muntu nomundi nayo nda kumagira kasitagambura hori mwe turiyo mu karuka 2014-15 na general Besigye na nankana Dr. Besigye yagati government eji mukurane manya kusisa intentionally koko ya genero muntu ari silent by then akaruka ya bintu nachimanya wabira kurira self actually akari nuwe yabira wakayironzire kukuranye kundire yo kurondera general muntu mu north where FDC has got strong enough strongholds akabari nanka commanding officer wa 3rd division ya good Omenyamaye yaza no mu politics 4th division. I mean 4th division. Okay, thank you. 4th division. Thank you for the correction. Which is okay. Omwami katabaza kurumu akurira I mean by then yashamu yayihayo akurira karuka general muntu ari no mu FDC as in a serving office. Katabaza to iso. Whatever, I think he's the guy. Now bakireba doctor yayomba ayi akangwa doctor n'umuyombi mu muzibira tazambarara abantu bateriti ya gas abamurebe nkamubi ebyo birya record bitu it's a record kandi atana bigamba ati ntakumanya konka tali katabazi deputy whatever now wandira ngo bimwe yes me abaseba nabanya bakutureba nabakuturikiraza I'm hard on evil tikwendera ukimwe kibicono nyunkanye I'm hard on evil. I'm on Nash Korechi. Neto Murace channels. On trying. Nduje. Tayogweyo. Ningangweyo. Na nachikoze. Tati yechibi. Kandi uri ujuni. Kama ati metizi cha Uganda. Itizi cha Uganda bwana moderator twine selective application of law. Nkejoni yabakugamba. Actually rule by law other than rule of law, because ayukwatira member wa parliament okamukomeni yaketi ebi bakaba branaka ebye nyoka mumukatanga komaza black mamba zikakoma 206 obuna yabere nkola bakwe kwasa mu PRS suspects maba black mamba mabyati. So the temple of justice nko mukondo gwa kasha gwa government must be respected. Fair enough. Because our sigas baba rekwire mirundi mingi basiza kukayero basanga baba surrounding yade numbe kwa 7 briefly kubenzire tibabeta kare member wa parliament nabura kare nyona briefly just information kacha kayoka gufu mtenda ku taking a break. Yes ati amone byagamba nyenda kumwongerera akantu kamwe ninjera ngu obuturata kwenda selective application of the law obwarare MP iteka risemiri ku muhando linga nkundi, which is okay. MP zo mu Uganda mun including abainaremo turabweine ebikuba halabano no babaho 20 no itonek poi akarwenaremo nsubuka no maye bintu byera Kongo na kine
na South Africa na hato South Africa no sokota kuma na hal hat akaro narimo honorable kabafunza ki akanda minister yatekereza bwaho bakamusanga n'ikituba cya miliyoni 5 yaterwa ba mafi emisango na hato no soteka hwaga na parliament aligiremo wamutira no he was taken to custody ohiremo na bakamuha bail nyone waho ankwandira icyo kugira ngo abantu bakabaha bail bakamuha bail umusango natuka hwaga kandi nabagira ngo evidence bakamusanga nayo red handed so nigira ngo prosecution abahabe ba government nubu basimiriye kwetera mu kifuba ni ntekereza ngo kwetagisa kutwara umwaka gumwe n'icyo order from above should stop there tubareta evidence order from above kagira ngo evidence John Katsombrek Sky TV irakari abantu tuganira aha nshonge y'inaka kwate n'abantu abakwatwa ubundi abandi bakategajeka ngo neba kwiceza mu eby'obutegyeki ubu n'umutajyati konko ubona kunandiwa movement y'ezaba batakuntwara konka tugera ngo twanturwanise ebihagaro katakureba kalazi okuzo mu opposition na kadi ugera ngo uze kwende biragiro batakugambaho kuturagarike ntugaraka enshonge yo ntujumarira ntugamana nshonge yajyana n'urumu bwire tushubwine zabede kikisha zaraba mushahina eziciro kandi nzakwandi bacyana message zanyu kurabira WhatsApp number 0 8 mukage mwe ishatwemu John ariyaha God ariyaha amuna ariyaha na Nyambowazi ntugaruka Sky TV irakari abantu Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo bakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on programme jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye adera orishaba programme neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cotakakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera program party time aha Sky TV na nyamwerezo wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazio niyo program yarabenorебera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa noshanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banocanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu turebere nshonga za rukundo aha rubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi nebiretwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka gabantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu Utaferwa programu y'umukozi buri rwakana shayisha tunicweka kwika inane cweka zo mkiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu
buli lwa kabiri shayi 3 kwika 4 z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. SkyTV irakari abantu. SkyTV irakari abantu uko kwahora program yitu Eishengyero na Nyaboaz wa Mongolia. Program eji mwejitongera aha YouTube, aha social media platform zitu hamwe na Radio 5 omutawe Rushere Kanyama bari kutera abantu sigino. Omukuru nitwa Godfrey yaha omwami to nawe John yaha hamwe na Amoni Ariana nyanda tuhendere nshongeji God nojangu nchitengesa chi kukwata omuntu abantu abinjo muhanga bakabirivinga ngo nabasaka bakoze urubanja tutatekateke ngo bamukwata bwa politics omuntu oguyana hakansa government okukira iyo bare boazi nabakutireba Sky TV n'abatwira Radio 5 cyo kubanza n'ikirungi government umuntu wona yamutekatekaho kozo kutekatekaho ubwo nubwo kutamushango gw'amani no tekateka umuntu bakweta ojo kora statement bakugambira ekiba kwetera batandika bacondoza okucondoza ni process mpango nebe mu na wayenda nkata government cyebe kozire okukwata umuntu ekamukoma kona ngweta muyikiriza gariko mbantu akaburabuza ubujuzi abamwe ne basa kurekora igumene kugenda akigere ekurundana ubujuzi n'emiringo ebiri okukingira naro kurekora ikagume kuratira so yone mpande government begerezeho okukora nebeshikiri abukwatere no kucondoza aho umuhanda gwo n'ugya kwasa ogwebeto etore ni kukozesa gubiye gushikira okwihaho no kuza kurekura umuntu edineki bujurizi konkeri yakumwemesereza ngo ineki ino bujurizi omuntu to kwasa kumukoma emyaka ebiri ebi binebidiru bitu bya government okukanga kanga abantu ngo bareke kutungaho John yajangwa MP zigana mwenda oyaye Ssewanyana Ssegirinya bonga lero jango yakukanga of course probability of course mwamuri y'abana oyina abana 8 omuka watera umukuru ukamweta kitakara kukamutera bari yamushanje nibareberaho bamangu byacweka hibatera umukuru witu kandi ito batsigara so no basota kora nogera ngo umuntu ari nyuma y'ikikoba cyo kutema abantu oyino bujurizi ahiyabe mushe ntwenda kwebuza hatwagire kumurekura mbona hata Ssegirinya na Ssewanyana barebere ngo bakabatana n'ikikoba kandi umushango gukiri oyi manyo umushango okubayo just batungira obwemo okutunga omwema icyo tincyange okutunga omwema ejye myaka ebiri yone yibose riba bakomere betakakira uri musebe negendere okay benegendere hata nonda kungira ngo abema baka besi jate musasire ukaje so nonda kungira ngo abema babuze batabuze konke ejene government akaruru tukakaterera turi mu covid ecya kabiri abantu noreba people power national ekaje inamana menshi ahabo abantu okutosere ntababiha obuhereze cyaritera abantu bagenda na nomugendo gubeguru so umuhanda gwo kusilencinga kandi omuntu abere bakirayo okutunda nubu nasho okuta obane bugumu mu nyankore baketaje okutofungo
omenyeto abira Ssegirinya na Ssewanyana nowe na leta vibe nowe na leta vibe so ko kuba uriyo kuza kureta vibe no bwakorera HC cyenda kufunka no zibikira hari cyagira ki acyatanga kuri terabizi kitakizire kwaka so gabu y'umuhanda gumwe bwo ku silencinga iki cyane cyo kujye gumwe yabe yo kunako so yo mukutegateko kwawo abonje babare kwire habiro kutenza ese government yito ya plan n'undi munonga otazigeragera risadize government zagira ncho warebere nobene barga Tanzania naza kwamba nababingamini bo groupe ndije pa mukane ndangu ngo bashikene pamba na government batwara kintu konka by then wa leader w'ikitisa hata president Museveni yajatinga ikatubanze tuzomukaro so namanya amana grebwe mu yakaro nahabwo icyo akaba ejya plan na government ejya plan ijo kare boko bari kuyirwa bakasisi bakamukwata bahande process umuhamba government bamukigera konkishoni baza kumurekura bakamurita bamukosa mukaro eshahe government ebe twetu mu crisis noreba ebisiya gebiruka atashahije akazutakaro waba otar kubasa kwikiriza terms and conditions z'abajungu bishimo tumureba icyo nuko umuntu nogaka no bwa mushashuro mushaka kandi kuri ya parliament wamisinga n'unde rero bashobora no kwemeza parliament 15 seconds yeah so mwaka na miezi mwenda without notice wayo shotine rusarwa speed okuzomuka mchomekere akayino yes bagala tufanga speaker kuja mukwata baganisha speaker bako someone yes yeah they were someone through the speaker so okumara speaker no bakabashanga parliament rebo no speaker bena maibai the speaker legally bena maibai officially that's the best word no official I know the best word is official because the several one you had just captured them and official official joni chakumanyisa office ya speaker kamanyisibwa where these people are yes bakaba that's the best word I mean that's the best English word kudetaining abantu bakaba batari mu safe house bakaba batari abducted so timwe ne kigambo official kana kikorese interpreting everything finally god handera so tubare kwire kwa mukutesa tubare kwire kwa mukutesa date mshango yakubeta abantu masaka bafire ababisire twakubiyanka atababwira wewe twazatungira I love that question. Yeah, couldn't remark. The answer is supersonic. Yeah. So tu ina aba maba bisi. Segura mirambo. Wone tese abafire ruwero. Bakaba barwangaye. Turatungira ho mumwe. We have never counted for them. Hatire kashobo ababa masaka 20 wabageragera sane ntwara 50 bineka kwate we stadium mbebe zitakudigida njatwa twashira mu shoti John take it up so tukore shi kwamya mu is arrests abantu baringa political motives none ntekereza ngo ebintu ni bibiri kandi bitwanga kutandusankana umuntu kubatekereza bwa bakozero ikintu cyo cyagaro kandi ari umuntu mukuru mu government na rubora hamwe hona asemiri kwatwa okutesa okuba details tuzikarigireyo okutesa bukora kobeyireho okutesa hagati y'ebigombe kuona tukabaga kubi na buri halo tabento gamba hano amukago gwa nupu na FDC halo hobundi tabento gamba amukago gwa nari na DP mixing up issues so okutesa especially mwana mugira ngo twina abantu beitu ntutekereza ngo bakakwaturwa ebintu bikwatire nakaruru akaruru kakakwa tumbatuha na government kadira ngo abantu beitu abantu badakuba konka tujya gukomeza mu tutondoza ombulire imboreshe imwe government mukakwata Ssegirinya na Ssewanyana mwabakwatira okutema abantu masaka
konga no piyagira ngwito ntegatega mukaba kwatero guru na ni waba kwasoro kumango kwaba kwatero kwita ni waba ariko amako first of all kurekurwa kwabo niteka ryabo okuba constitution bail niteka ryo mu Uganda yera kugereza president Museveni akijya suggesting utarashwa ocho akasoro umuntu no kana hata bachikwa manya hata bahiwe temporary freedom kandi kasibiri kubahebwa nyine ngira ngo kasibiri kubahebwa eya ego exactly thank you me I'm only saying it should apply across board bail aba awatulirize utatekereza ngo government no barabera okutesa ngo government igire ngo abisire masaka kwa bari gukora mugende ngo hireho mutagamba mutakungana abantu mutamobera umundaro kusije kwa kansa bail on specific cases on specific cases or commander in chief nuwe akusinga kwa kansa bail so maybe hata uliro gamba General Museveni charoga mbene his excellency omukungu bail eyakugambaho denial of bail in specific cases nka armed robbery manager madekero mkanda nika terrorism because yaba noroye kali terrorism but your constitution is blind eri uniform yo ine gamba bail ni bail aha president Museveni naenda kuongera mukuru na asaba because tarafusingire kandi takastamsaga parliament okuba legislative agenda executive yamane nego mu executive president Museveni takahanikaga amendment ya constitution kugira on specific charges bail tabahira aka opinion president in executive authority yajati imwe aba judiciary don't provoke us provoke no umunyankuru banje manyiseki nko kurabye mekinya utandabo murisho so no ndabaramuza batwariki hata mara no gamba ha judiciary wayobwa ngo ujya chief justice ubwo kumara kutebwa president ni powers zo kumuha true or false nkigali cyo chief justice wihanga ya Uganda atakakize myaka ye atehumulire wenka atafuiri teine institution teine muntu owasobora kumwiha unless Judicial Service Commission kubesanga gukonductiye nari obundi abenda nari nguzi nari nibasoko gukora process Judicial Service Commission abakuba boss wa Chief Justice ni Judicial Service Commission, not the president. President, constitution ya Uganda, neyora president, neyora speaker na Chief Justice, neyora nka equals nubashana. Okandi duce mu Chief Justice. No ngamba constitution ngo bwo mwanda to discuss the constitution. Iteka roho. Ya president kubinga Chief Justice. What happened? Tugambe. Norenze kira kutwisa emishango yenyuma. No problem. Arho iteka eriri yakoze rare ben cyo nari basa kwa prayinga ari byakumura what is clear is the constitution bwana mabeka ka clarification kache abantu bakambugana bamuza kuko abantu bakuvuga n'umwana agishimira bakamukiriza ka clarification kache but that's what I'm saying. Chief Justice abakoze constitution bakana benda amani mengi institutions zo kuzirekera amani gabo parliament ino busobozi bukwihaho president tene busobozi under the our constitution tene busobozi bukwihaho Chief Justice tene busobozi bukwihaho parliament na speaker weka kuba jira shobezi yakora aba MPs no basibiri kole mirimo yabo iyo kugira ngo twenda kwihaho mu bwisiki ko John utakarigere wajyanga president taine capacity yes taine powers kwiho parliament yes president akaragamba 12 kiri 2010 yakajiho dro takajiro akagera ngo parliament yana nakora kajini kora kajini na amanisa umwe kole mirimo ye parliament werayanga chintu fulani akagomeza makatwara akana ihirra ukwanje munyiduke byagambira akana ihirra 6 parliament akagera tumwongeze budget ya masanyarazi okurega a billion rukaga mu gita 4.8 billion
ya infrastructure amashanyarazi hamwe n'ingufu 2013 umugenzi jeno warundaganya kiri makajya mu parliament y'ejo bana mbagiye akandi MP akari MP akari amikama akari MP mani uwe na minister Chiyonga kuri space president batayine mani kuyo parliament funga kama kagira wa MP wa UPDF wakajara nguna bas UPDF kana kagira no ma ibede threat ahende chete itambogo ibede threat John Kature he made omuntu wajangwa kara MP wa mahe amekamana ya making threat kuyo parliament attorney general tiara gakweza interpretation at tino kwasa kuyo parliament leta no kuyo wamahe ukano ndaba abantu bategateke nakugera ngo cyo kubanza government yari serwamahe abaganda bo bagira ngo kikorimo cyenkoko kita kamu yito witu ndugira mukahende chete itaki mbogo hati so arondo genda kwa kivinga ki arondo barigire kagira at kandi kigira na contest ya kigambiremo akata ku kigamba what was the matter tarakigambire mba ni manisa ya kigambire rona akana responding to which matter tarakigambire mba no problem which matter was he responding to was that issue bazana nebanda nishingine kugambira in constitution yaitu na president is very cognizant about the same chief justice tasokwiha president tasokwiha parliament. That's number one. President tene capacity kwiha parliament, tene capacity kwiha judiciary kandi ebitongole biragamba hebyo bine capacity kumwiha. Number one, parliament to run impeachment. Number two, judiciary kuba baleta emisango wa chief justice eyekwatereine na okulemwa okukwata kurundi office wa president. Chief justice na sokushamu ato president alio oka wajira mutubaliza nsonga kajon tokhez just seconds makumi asatu okwa ni wanda hama zowe nyowe ninjira Ebya Ssegirinya na Ssewanyana emisango eno ekyo tukusaba ni kimwe okurora ngu ya obujulizo obwa prosecution kugira ngo ine bwona babuleto baraba bukwatwa bukuba amon god harisi agamba briefly abantu abamwe halaha bakwatwa bachimara kwatwa especially barugo mu karuru kandi twatujya mu karuru bakiza bari bayinare myagamba bakasisi twapine Henry tumukunde akaturo musango ekire kibamwihaye bamukoza from brigadier general to lieutenant general yaba national coordinator wa karuru kainare nyindiga kasese twarinyo nyara re ambabazi hona hayatuye yatanga kute yaje ku omukaruru ka 40 ka lieutenant kano na mutabani abana bamutegi bare yari tisasi general katumba yari atkomuri yari now ito kasese 2016 twarwo mukaruru amusinga bamkwata bamkwasira kavuga kahwire omukazuru wabe yariyo natambura na chopa na serera movement akaruru iba takwasa kuza ayharo kuna iba hata nakirizwa kujayo na mukora president wena akobara najayo azuro umugore president kasabari mukani imagine president omusinga mumbe omusinga n'abasamiro mutente eye and na yazaya because the conditions are court kana guest of president kahindukaga na guest of president na mujenyi president is allowed to invite anybody that is function so president against bail conditions against bail conditions by the court of law on mumbe la kariyo in majete I love you see president na yeto mundo ou ya koloro na not nikasese echo nyinga sifanyika state functions zikuba ziri kote hayagambiri in Kampala in koloro ya msingi konga echo chumugara kasese takujaje echo chumugara abo musingara mura indaguma musinga kana tuno bakata hondi amani wabare mnonga bwana moderator and you see arrest kweta okuteekateeka gy'omububi nali thinking normally in an abnormal situation so the situation is abnormal niho kulira according to you no kulira repetitive statements bakamukwata yaziyo mukoti konkana omugenyi wa president nazayo then president aine rusayi n'urusama yasiju what aramura atakuramura mana aramura atakuramura you guess now basore nabanyabo obuhambe obakweta captivity naramura chumwe no waba kusoma history itwabire bakoraho kace
1986 Kampala was captured. And I loved that statement. Kampala was captured. Was pacified. Uramanya Kampala was captured. N'ihanga ryo na Uganda lyaza under captivity. Ya capturing wa Besigye na Mushamuntu. I don't care who captured, but Kampala was captured, and the captivity abugamba nampuna mujoni abugamba nampuna, and you know I'm a good listener. Now now when Kampala kuya kwasiwe n'ihanga ryona ryazo mu buhambi Besigye basaba n'abanyabo kutureba nabo kuturikiriza ubuhambo buturimo nari captivity turimo in fact turiyo mu chome cyatwena a dictatorial regime nka NRM chome cyatwena nyoka ndakuchuma yo mu chome no chimana no borota no ko bizabo because you nasabya ngo free no free uretse you nasabya ngo free konka embere y'urumu itakuletera kuba free amadano gawo wampara bakaba kwenda kuba free hatubaza kunditera gambe bya bitashimire gamba ayo wafuna no kawanoza kuhinduka ota ni captivity. No, it's okay. Now, our captivity yarum. Now, tuwa mu captivity ninga tuwa chiyo mu captivity ejo. Listen, echo nati gakale. Echo nati gakale tundu mu whatever. Kongase dedetari amani. Kandi cyane bitakora no mu. Kongate government yaje. Atuwaza ko yetoro gamu nyina ndarukozire. Ibyo byo kasani warwereka. Exactly, the new captivity, no the captivity. Because you are keeping other factors constant. There would be an emergency as a one John taking over to Gumizam program, Gumizam. Just yeah. Now, I don't care. I mean, so government a dictatorial KJ twin like Turuzina. Spana militarization. Amahe. Ntukurebera ba Ssegirinya. Ninga bahamwe baba kwekara kasaba batwara court. You don't access any of the lots. Amahene aba road block munduza kuzuna ngati harimunka nka war zone. Ushoti president wa America yije. Exactly. Yargo mahe ekora ban ejo ngati turiya tukugamba. Nagamba statement ikaba nyiza. Tuwaza kushora nsanga hayo inki 10 zipakinyira kwakira amonoko. Aina kacumu na nakatabundi gako akakusoma ngaro akurwa mu studio na norurimi of which amen okubasa kumutera nesimu gadit amen wakora statement egira ya Sky TV nyinje karija police direct verify cyo bukwiza hano kabataka kukwataga wrong statement ramanya o verify neza iyo bitabazi o verifying then you go there and verify konka ahabwa kwenda ngo yereka abantu bobo ora abo kwenda ngo yereka abantu boba nete kokora kukozesa gomani mingi what you call excessive power issue ya kashatu nete kokora ngo yabakora boro beyond repair ahize kunagana gasento mukaro kujoje akumyana wanje abagamba muri yo mwaba kwakira owe no mwana wambara no batuma sub account kifo gukura wabachiwe ebyo ne bya bika kunyombera gayi mu bugire micomero nyine era nyine n'ubwamba no buhurira nato mu studio abaturije nabo kutureba je no yabagamba na muhurikirize je ngandi ati no recording iri mu background mazamu turinko sebo tuje munanka o academy ya debate turi munanka mu recording wabwo na tere nduru za street wabwo na tere nduru za street tere nduru government abanje abashobora now tureyakana nejo ejo ni abakwereka the order from above omuntu omwe kuba no yagira ki yashara mu buri kimwe cyone because of course wahura yavuga ngo mu imbere nabari yo mugenyi wa president amukoro
abanyakasese bakurire kandi bakureba bamanye nako ibintu na mumbere wabo kutazayo twena tugine naze ko tagine kuko ni nana smiling abo wabo gamba bya mumbere abasomurane tumusemerire tumukashemererwa ayime tumukabura kusemererwa ngo mumbere daro now abo mukama witwa bagana ura ni coach ura tukazaho mukoti omu activity ya women for freedom bwana Mongolia tukazaho mukoti omu activity ya women for freedom omu DC court Kampala bakomera abacyarakazi mukaga Nyanjura Anadeke n'abana Susan Nanyunjo n'abana Armadi kutwakira mukoti omuramuzi na decision zimwe kazikorera asu digital ni falon digital era kana tubaba liyaho batiraho line nozo musimu kora hoki seba akiza kumango chachaje ko nseme zizoberiyo akiza no mukoti yashoma file nala seba bataka baresere nkai omuchombi amino mnanka omudox za court yes kuba bizo ngo zibika batakwereza mukono mumatu bakizire haya yadijaninga for next 30 minutes ngube sorting bareteke yura so omwe emokutwa tukubigamba mubigurira nkami muri mugurira nk'ibitebyo but these things happen oshote nembo za kumena waro jo nebyo bintu nibibaho kandi mubimanya na munongiwe jo no munyamahurire hata assuming nguriyo kwa covering jo no munyamahurire you are not covering you are not debating nga jo no wa NRM activist oba activist Pili bro, ogambira abantu biruko kandi nabagamba one urukandera bit nabyango I'm hard on evil kikwenda kimwechi watch kozere ukekore then but kwa watch kora funa fair treatment nkakabaziguruka I don't know nilaka kumba examples kwa funa fair treatment rabo mu systems waba kuzesiga systems zawe ziyanga start under captivity tinkure ekikote kujetinanka Boaz karakozireki utakachukura utumara kuchukura kugira ngo musango warangu gwakutizamani ukajyampinga ukamukwatira ugundi iyo ni wore ujye kutugambira just musije muri kabaziguruka wabera MP wanaka urda ngo akatambira yaza kisozi yakanga kango mwame M7 hero bakamukoma amezo bamukaga aza uramanya abatwire kiruhura na mnonga namara kuza ku accessinga nangwa kwika aharugo rwo mwame M7 how hard it is konga ngo baziguruka akamurumba mufamu ya murika no muhoro kandi byo narigaya ku accident kuya narigaya we have an accident you hear such things so twajya nguyanga riyine bizubu byariyo nkiyanga president no mwesu anikara badeni bakubizaniramo I don't understand but bakimanye kuyabera rego kutahira Museveni accident ya leto mnywano we nabanje SkyTV yakariya abantu program bizi n'Eishengyero kabwe jundira kushubiraho Pombo gwenjora is interesting ubu muchozo mukuru zara zanda itano ngoka kasibo ngoka adena aho omusango wakamikono neforo sinaje unambona najambira yashire kisozo bebe narga yago no mutuka amabuza hende kabazuka naire mbundi itano yes kuyacho mukutahira president ya mikono mu yasogomuka ya no ubona naza kurumba ina mukumere karbe yarge yapo accident yatomero owamutomira ati bakamuguza bamugora prime minister kono yamutomira tuyatomire akatomire mbata ni alesere mutuka yagwa Uganda zabu akatomire mbata nawe dashoze SkyTV yakariya abantu program y'Eishengyero tuganira kwa abantu icyakwenkirego ngo kurwanisa ebihagaro kandi bakakinterpretinga ngo bundi n'eby'obutegyeki namnunga bo opposition bakwatirwa mu bintu ebi hariho mutayi witu najonika yakikereza hariho mutayi witu mbamweta ndiabutunga Kenneth ayo natureba wabare kutureba ndiabutunga yajya munyebaze godi ngo agambaje nyebaze na Amoni ngo agambaje
tuyine message z'abandi bantu kandi nyondo mondoreze ite twashembanura umuntu yabandi yabutunga ite twagamba kubi ninza kusoma message z'abantu banyuma konkaranye ndatu twatanshonga ya Janan Room nyamazi yo myaka namushaje na kuya Janan Room afa akafa government ya Havajon government ya Idamin kuraba radio Uganda bakagera ngo Janan Room n'aba ministers babiri Ofumbi na Noriema ngo bakenda kubinga kuva powering driver w'imotoka ibe baramu bakubatwara interrogation kuko bakumba kutwara kireka ukenda ngo yake driver emotoka otoroke driver mukurwana nawe imotoka yabajumeka karara konka abandi bagira ngo president Amin ngo akekwateramu yabatera amasasi including Janan Room amasasi go mukano so tujangwe ikikorwa icyo kikareta umwirimo mu ihanga extrajudicial killing arevejo just how jangu Janan Room akagambira Amin ati ibintu byo nokora ati birungi god izo beri rine relevance ki because the government kana jangu we because sorry Amin akabanza yeta abantu yataho confessions izo bese confessions okwatura kwa Janan Room Ofumbi Noriema okuba yatwiringo bakaba ari plan yokoraga n'abahero kuyaho Amin in prison not so haro government yo committing a treason bakakweza cyayi asheje bitwarwa mu Ebya Ssegirinya beta treason ibyo turigiremo ibyo bitarga matu kugambaho na Ssewanyana treason tutakutunga mushaka gwito government yagakatu yatereza cyayi Mshara kwa milioni 10. Wache tije. Bitubo byatande. Miliyoni 3 nyezi ndakutunga. Ezo tafutunga. Ndasomo ndari mu cyo. No mchoro. Kandi kuba badongo bibazo ko giye no kiriza. Wache tije. Ya abundere yo bwo rasa kwiceza. Ati nyoti kwiceza. So. Echo meri cyane. Ebintu tubo byatande. Ekintu cyone eki ko cyakomokiriho Archbishop Room. Okutwarwa amagaraje dumumbi nkumanya kwa kuyokushobesa abantu obugabe abantu kumanya rights zabo nubwo gukora iki ubwo kugamba ubwo kuhakanisa ubwo kugira iki kugamba har government ebiye gukora ko bitashikira kandi government yabe nagambaho ekere government ya obayene bagamba ngo kari ngamba nyenga kijambi kandi ekindi kumanya ngo Archbishop kuyarigire okutwarwa amagaraje government yagumiza mune netabanguka abo kubecyo yererarikirira eki Amin eki yabe nayirarikirira kuka kuri kugira ngo no kugura abantu okabiha kavera amisho obuna ko bwe dini ni bwo yabe kizire abantu bakabikiriza munongo mu dini narombe bemeze b'amadini dini takatangiye kubashomangura ngari dini takafungukire nkahati kubashomangura kube yesente kuri yakeye dini bibiri yogamba sente yo kuzunwa umuntu kumugambira icyo wamugambira kamana kuko wacu tumwaranga n'amazina abembezo dini bakabakinesha yamani nawo bajine konka tubakine bugabo bwo kugamba ubugabe tubakibwina nambo no kureba bakabawina buriya bakabawina kandi babayita nahatumanya batina ngo batafa nkabari wachetegeze aha bo kuba kiriya kikaboreka akonka godi buri Pasika buri Christmas abembezi bedi namnonga bekerezi nabarage bajumira human rights abuses umuyango ire nakorwaki ati no message zikwanza nyo muntu wundi kumanya serious kujumira okurbatiro bw'abantu n'umugenzi Dr. Cyprien Kizito Rwanga kandi umutekateka ngo magaraga sitagirumu ubwo mwana nayo serious yanaswa sipiro kongiri nyo kikambenda natinga kikiriza
ubwo rero kumanya Brad Kuroti okokora ile na Nori akajya ngo akarenda ko ati Bishop akarenda kutoroka ati aho basirikare na Nori nawe akatunga Brad Kuroti ati kindi kizubukirikare tubona bakafu wajitegereza hati okorote tegereze ngori akarenda guruko moto nubwo akatunga Brad Kuroti iyo gumize no burengiri yo kujya ngo nogambira abantu bagira ubwayo bwabo iyo gumize bakweze moto ko waga ko Bishop bakweza za rawesi bakwikiriza okora risente amaza ukona hazo gumizemo otambutse risho ogumeno ringurizo musafari tari yawo bwagambe byenyane safariya wote kugera I love that ari wabe naguze n'ibyo by'abasaramu bakamusaving umuntu bakambuza ni bo basaramu bemera kutemera turuza kugamba so on the rest of program ube batwira umukotaki abantu nagifite bimanye so umuno so on the rest of program kumuta kumugamba mass communication jumesa ngutugambira abantu ati mwagamba mwaje tokumanya no ati so wena le agamba muti yo mugamba ekiro cya general room nakabonero ka government okwijitya abebembezi b'edini ngo mutakajwanza abapersoni mukimanye mukarabira Bible mukore byanyu ebya Kaisari mubatiza abantu mukore byanyu byahanga ebya Kaisari mbirekero wa Museveni Kaisari Museveni Museveni n'utejana kuko kwizuka kuma mutakabaza ibyo kugubarere ukubona nkauka kwa tonkesa sokenda gamba human rights no chetiri ujuni irizo kwato okurema rwafite bamuto ukarabo ukashaka kuwara abafezo b'emando wonyetegeze okenda kuringuruzo mu ntebe ya Kaisari ukavevenga wonyetegeze ibintu bintu baza kubushatabaza ayo kama waje necho wachigamba godi kuchirika jonoriza wale tamani bayamba ya TV John jana n'urumude katikiro maiga aizere mutatu kina abantu kaba Eric Mwesibwa umwana go orebekire bamukize amabere gombere na pasi hayi n'abantu abakwatu ukara umwana mukoto masho nagambira umuramuzi ko tumasho chairman Mugabe Freeman ati nyonye nagamba nimpagera cyagoranye nsinyiso mushango kunka ibikumpoze se bibindi n'urwanje amwe mbagera ngo twatukiri yaho just kugeragera na government ya President Museveni amini ngo it is bad enough gateke ajana n'umude wabara muno UPDF rigire ya clarifying Mwesibwa Eric was not anywhere near any government facility kan kampere tweet UPDF niyo clarifying yes as what kan tweet ya koreje kiro tweet ya koreje kiro consult je tweet bayizenga bagire ritinyira kan ku tweet ku deletingwa content ya kaba passive kandi tweet bakaja tweet ya verified I don't think it was hacked. Why would you delete it? Number 2 Mwesibwa Eric yesterday abera ari mu Uganda Human Rights Commission bamuburize hoya exactly hayagire hakutekereza ngo bukoza bukabura mu ihangwa no bamurikwira bukabura mu ihangwa kuko ngo byabe nagamba bitarikiri but by and large ebikoro nk'ibintu bibi bigwire umuregimu nke taroho information yone semiri ko bano yo umuntu bayito cyari indihimu kakube kutera kakube kuniga kakube kulisa bintu ki kakube kutera chemicals kakube kocha pasi byone bigwire and the president has come out clearly to say this is wrong ohireho implementation na itagisho so jana n'umude ni ntekereza ngo government akakora insobi ya amani amini ya president Museveni ukutahuja nana n'umude kukoba I believe ebikoba bya jana n'ubumu bya bena gukora ibikekera nanyo nakwenda president kandi yakumwita ebikoba bya jana n'ubumu I don't think he's a saint in kwa bantu kugamba ngo saint jana n'ubumu ngo kumwita he was a rebel leader in church at the pulpit and then his death is being glorified riyare so nintekereza ngo kigwerire kimwe kandi okutusisire mirimo yetu
bakakinga banka bakakinga institutions abana bakabura kusoma ngo muhekera abana ba government ngo akafu kana muhekera muhekera yanda kasi biri kora kandi yanda kasi biri ku hatsazimu kuba bitakone ubona ngo tutakukonede ngo muhekera ngo yabera na government hati ngo muhekera he was fighting government ya area na data lord's resistance lord's ame eya alsara kwena akana ageta holy spirit movement so aina abanza bakorabo mu church kole naona kusa church uko nagamba umuntu warahanga lords ubu wanaka kana kusa church so kana yuko nagamba statement mu ta igane gakutama nini ngamba nitekereza yaje yaje kutubiyana mara jego byanta umuntu zakene yaje kutubiyana byaje kugamba bakunda kura ubu yagamba aba kaisari no kumixiga ba preparation na buri mu kuremera moyi yajya ngo ngi warning warning government ni kuza ecuro cha janana ensobe nkugamba kada na contradiction nukurgayo omuntu nkafaga geitano owakanungu akigamba government kargaita kira ngo wakole ensobe nguguma habyawo kandi ebi engamba ebyo kanigisize janana rumu obutrant wenda kuze janana rumu tukole ebyabuto rutazira tai they cannot yesterday you cannot deviate the church from politics yadira tunywa abantu ko bamakanisi nywe n'abantu barahanga ni nyenda mu politics because politics is management of society and you do management of society. I therefore want the church to be part of politics. In Congo the Catholic Church ni yazirwa kabela no muntu wawe kabela bura bwabo no muntu wawe kwenda sikuja kumale ntuzwana tsekedi church bakatona tari sente very good. Now hati ni choma eto nkoro trant wenda komba baragayo Bishop Kisembo or foto akaribiki na president akaija kadwara red ribbon president ara isomero mu fundraising fairness Bishop tarajwe red ribbon my goodness on so many occasions Bishop Kisembo red ribbon na wanatika president akabira ka Bishop kwa kana yakira president of fundraising yagamba byagambara abana babishi bayanga abana babyaki 10 ngo Bishop kugamba kubwiriza ndora 7. So my last statement on that is let us stop the pretense obuturangwenda ekanisa ntwenda rumu ebyakugamba gutwekeranaza nabyo amini kumwita akagwira kukuba abo kumcriticizinga neto government aba criticizing from the church from the clergy basirama bakatuliki tubareke kugira ngo amukire numukoro mu rwanyu kajanana rumu ko bararga bakagamba tukagira mu bwi kandi tukagira ngo amina gakose kwita janana rumu tongera abene ne rwansa byo kwiha amini. It is a very big contradiction. So echo taati nyona asiba nikole ganje teso celebrating. Wabala mnonga Mr. Moderator. In fact what kwesaro simirundi ebiri. Yesterday we made a loss. Ngechero cha Jonan room. So should we celebrate buriyo movie sire? Njegeri chibakwitera. Ijo 207 omugenzi sasi kifefe kamukwatira bamusuffocating saba mutwara kibura anankanya mushekera on alleged case ngwakita omukikuru imara magambo forest ni mara magambo kota kumbuza mapya igana ngwagambira he later died. So should we celebrate him? Ngwakafa kurwanira ihanga. Nunda kutumanyisa mu we brother babese cyo mu rugamba. Yes. Education no dimanyaje. Should we celebrate abana bitu bajurunga batira amasasa utukureba? Mureke abanyankore binefumu ngukarene ni kuliruburu itakushikiri twagaruka mu buru. Ubura muri anakore no mayi watu yateka tekero mukuriye it's okay. But hati yateka maburo ko kuyamara yateka mari yomuti yatanka kushitira because waza kufollowinga archives. No guys mubihire munonga abanya Uganda and Ugandans should know this. Propaganda no bere ko barabyo but you are good at making
useless propaganda because basing on all records za archives za Jonani Ruumu to me I don't think nanashanga abanje bagire ku celebrating and basa kuba izobe ryo kubima nemere. Why? Because why can't we celebrate abagure rwe? God yavuze ngo atawo no, why can't we celebrate imijara 50 yagure rwe? Ninga saba bana babo arium politics wa nankabarumu no mbaye no gunya yavuga ngo uri murongi bazomu events ziwa birokora so wabira ati bishop hino mwana wakikana nangwa yine kanisa ngomure munangwa yaba ngomutezi wonga ngom church choir ababana barwete no mugenzi tivengeri ale anyway ya church amakari press secretary wa president ondijo no muri wangugwe no bakutomuza global fund akaziriya ondijo ariyo kuno. So Ugandans should understand mubutima y'ibintu muhati yone kose kufuba ekibateka n'abazuyanga ebasigaye n'basigara mu kutekateka ngo tinje kikire kumbe yece ko nazireke yakiravuze mata yo kudamura muturimbara arinka biharwe amini kananga byantonde. So to me turugiro mu covid twargoma Ebola last year abana bakahumura premature abana bayiriwe bagarukira amasomero ngande kiro cyukuru turugiro mu NRM twargoma cya Tarisi tuwaze mu cyaro hati muretire cyaba n'abandi bitubona bafina na batoti we celebrated Uganda banana republic tumenyize banana republic period. Thank you. Tarisi tatishiro cyukuru kikakirichi so why did we waste our money? Benon Fred Twinamasko umushomesa wa Makerere University nashomesa physics. Okay. Najyangu nyo ninjira. I love that guy. He's a good follower by the way. Yeah. He's a good follower. Mbeta kumacha kusomesa. Nashomesa physics. Na sokora uruhaji rw'ibari. Bawo oyekara kisi. Hati wazombinde. Nini government yani mayo lisire. Actually I shot in a PhD I think. Is a doc I think. Najyangu Benon Fred Twinamasko umushomesa wa physics Makerere. John, don't be adversarial. I don't know why you are acting like this. Najyangu ninjira mutabiri ho kutesa kona abo kuba obujurizi bubere buzire kandi na meya wa Kawempe hamwe na Makinde kubararishire ngo nubaza kukunganya abantu government yasharaho kubarekura tiyabatwara omaka gabo yabanaga ombanyabuzari kunogera ngo habiro kutesa Minister Mao akaba nabigambaho omurukungana rwa DP rwa kabiri mwe barabuhereza burungi babare Benon Fred Twinamasko okutu followinga. You've been a good follower consistently. Consistent actually. Oguma mweta mugume Joshua ari rwenko bwibanda najyangu ahanshonga IG tingutegateka ngo no basaka kansa government rero otegateka ngo yone kureka ogumuhurire nyobariza godi abo gamba a government atajwire graves godi nguiwe wagenda live tinzora kon ukofu kuorga kulia akabane choganda expect the outcome owaje kiguta omanda nuko umusore yalo ngo mundi cyakura etabona mbara sezi nyakiro abushozi rwa mwaje najyangu nakunda John abugamba ki konke kizu nagamba ngo tare mu Africa mose Uganda kandi amini ki yakozere ombwiregwe akabashikire because taro government yona eyakuhereza ibere abazugubaye. Yes. Therefore ruumu akayitukuryorukwe omu government ahumureje sezi nyakira ari bushozi rwa mwanja ejo ni kibare honorable Frank tumwebaze gufite oguma mweta Paul Barije katunje kuruga kazo najyangu bowaze nsimera abo ine mu studio Uganda tene bina y'ubutegeki abo kuba wahagera nupo noba reri yarenga yajya tinyenda kumanyisa president
kuma nyina kuma isanga president ayinamani uko yushabara mu office yajya ngo tushome article ya 8 section igana na nini subsection ya kashatu John niwe ubiya constitution hanyu tinye constitution aha kandi ubwire bwagenda oguma mweta Ronald ari hapar diaries bugorobi kajuzi ya nkungu kazo najya mu program riyare godi targodo nabe ninkuratara njore kangu izina ryeri hindukire yaba godi aho kuba orubajoro mwene nupu itari FDC then kaine rugaba atari yo wena eka ayigarikemo kitari echo kashonje hakuna mchezo godi tari pure Ngometa Ronald ari aparo diaries bugorobe kajuzia n'inkongo oguma mweta tia tutera huizina koko data izina Darius godi rekatura Darius ngenda nabona rwo gukora just anotoreka ngo turire tube shome messages nk'ibirugure bwagenda ubwo kireya wachakabunga just nayibaza gunoha ni Alex koga rwachitura najamwe bare kuza Star Times ntumeso guyatureba John yija kugamba hargodi reka ganire nshonga nkuru muhanga areke manzi yitu god Alex warwachitura ubwo nshike natana president abaza kwa chono za kwatana president bagamba nkiwe Dr. yajyamba mwita Dr. William ari chenjogera buhunga buhwejo okay yanasima program hapetonics ko gaka kono buremba najyamba wazitwe twine mukonesha tu ya government abaramuzi parliament na president na minister boro mukono gwirimo mo yagu konka tinko manyago inchi executive netaho merumo yabaramuzi kandi ebaniyo yagisharamo ibyo gukora kandi Harmony kaguma ukoroga engarikazo nategateka Ssegirinya na Ssewanyana bakakomwa abo eby'obutegyeki ubwo tiyaterize na nkajya ngo naturebera Kampala kare reka tutunge ka message kamwe na rubiri tubase ku tinka kata kuri no wibanda niko rasoka gonjini twakureba kandi Beth Mbindi niwe Oria TV webare eno kakampa are bugobe nyabutanga sembabure nagira ngo rinjiriza na godi Ssewanyana na Ssegirinya bakagira amashanyarazi barigeri omukaruru no ijuka Ssegirinya ariko yekarakaso muri Kampala emishango shitaho mukoti eby'obutegyeki nabyo tokabihamu kandi muhoro ekatana kakare no ijuka Kampala mukono nahandi batakabiri na ba MPs obo bakabana batemwa bahe akampanye noka kuruga bugobe nyabutanga gari yo parliament ubwo mweta nwata uje musaro wetamu nishangwa nyabushozi cyuruhura najyangu mburizo mwami god government nebane yakora kushondoza ki ukurukezo mwaka gumwe nekichweka kandi bavuze god ningaho Ssewanyana na Ssegirinya bo babire bari nyuma yo kufa kw'abantu umuntu basakane bicyuke bindi rero karagayo ukahurira ngo hagiremo kutensa hagati ya government na opposition hati nkago amakaga feri w'abanyabuzare bago ngija kugasabwa mugata nari kutunga gata uburinganiza Mugisha Agustin niwe twakureba okuturira reka tugaruka mu studios tuhendere program tukabasa kushoma message zone kadakika kamwe Catherine wo mukoma najyango wazi mwebare program konkashi government efondo bujuduzi burukumara ninganyo ningirangu bakabakomera eby'obutegyeki bitu ba John abarogamba somo guto nono batahi gumo turetere nka ba godi nambwe n'umunyabarize Catherine wo mukoma Catherine nena mbaye kwanje godi uyaje ngo dume ningaje ngo mwebaze Ebya Ssegirinya muza kuvuga amwesimire okay kare dachike mwe umuntu tendere program I beg ebe mwe god tendere program yebare Boazi naba
abantu batureba Sky TV na Radio 5 habugwire bwanyu yenda kwebaza panelist bagenzi banje ubiri gutwa maraha no kutwa yombeka ihanga no kubugirira hanshongezi ibiri aho watsirika message rona de korga kajuzi ya nako tuhendera nemwe gatini buhire mbene message z'abantu kazeke turutunga ubundi umwanya turije turafite kwatesha enshonga ya ruwum kambe niyo nahendera nayo no kwijitya no muringo gumo gwa government okwijitya abanyadini okumanya ngo we no ragezeho kutarabana na yetasiyo mu by'obutegeki ayishabayire cyabayira kibishopu ntabwo cyo bagire ekikomo bandi bari senta amazabo bambera ko yita amazima bakoresha go mu Bible konka batarita ga government abantu John tuhendera program we bare muno abakutorora n'abaturiza n'abasindika message mu gisa Agustini kada wainarem kuri gibanda nawe yansindikira message ninywe n'abantu batorora Moses wa mugoye Moses wa mugoye ugunuwa nuwa inuro tatakwagira iki cyane ungaro no muntu wakagera is a very good person n'umwana wa inarem na hagera Audrey wa Bogo is a ideologue no nyoni pagira musebe now n'abasindika messages naki abo batanye zujyona bora abantu bitu alo yasindika message John no mwanga kumusia alo yasindika message ni no kuzara wore no kwanga ukagira na bora amanga ihanga rero twine kwicereza ngo uburiyomwe n'umukuru kandi bitekerezo bintu bikuru kandi nishima management naiwe abakutweta especially tutakusanise bitekerezo na parties tukurugamo tutakusana kuha bitekerezo bitu kugira ngo abari ko ntabantu bakizo ubwenge nari amagezi uhire kwizo twatwirira kutunga mu gisabwo kwija hano kubagana nayi muhireho yashonga emwe kujya kwendera nayi Ebya Ssegirinya ubwo yagamba byabarahanga ati kubitegereza kurungi muno uko nyonja isande honka n'abanyata god iyo gundu bamutarahanga hanga umuhila umutimu mu bageta seno gaguru muzana umeta Jesus kandi mu Jesus Gabriel nuwe yakoze reki ngo yaresera makuru tware hata Gabriel Jesus na timu y'ikiro babatire naho nini bendera na Ssegirinya obatulira yuko koti ebaheire beiru emsango terigireho kwa ni abantu bagira ngo ubugabe bw'abantu bari what is justice for the people who lost their lives I mean their dear ones ko umusango tukahwire government tugisaba ngo irete ubudulizo bukomara abantu bano obare bakozere ibintu ebyo reale basasure abukuba akabwa kaiba warete mu program obara munonga Mr. Moderator abarebi baba muri sawera Taine kali muri setaru mungu abarebi ba Sky TV na munonga abageze common followers actually mu political language ni babeta usual suspects because buri kuiza TV hari amazina gunkurura nanye ndi kuba kugakwata ati na professor Moses wa mugoye hata untahura no akurira enanka presidential whatever place something naona ukira kutugambira munonga be bari kutukunda na no kuturya because program kuyakubira tine muramwa abantu bakubuzire bakugirebera batyo then acha Ssegirinya na Ssewanyana actually the best word in political gymnastics ezo ni katemba za politics so abanyarwanda baturikiriza n'abakutureba ubu nibo biri bukusora tukajya mu katembe kabisa tuba tukugenda tukazo mu theater tukajiho mu politics ndene cy'abanyadini nubu yakuba kutandika umukutandika mwabira na musharo go kubanza
baminisitiri yo kubaza umusoro mu gwa 2006 nanga kwanga umutakama kwibembera no kutegeka ebintu biri mu so politics and church are inseparable. Only that yes ekintu basa kwendera nacho no kugira ngo the government in power if they really wanted the what Jonani room help to them bakabata kuza kushenya ekanisa yo mundeba eyasigirwa uruwumu wabara mno wabare umwami barema wabare turnawe John wabare ni to Godfrey mwera batusinikiro message abakutura ngoma mikabogozo mu kashongi n'abantu mwe natantu bareba ni mpamya ranga twasa twazagara karo wa gatano nza kuba turi ya satellite. I am sure by Friday next week nza kuba turi ya satellite, so ndonto baragira mu turebera neza hina batureba kusinga kumbera umukora ntwenda kwibaza direct mu mba kashaka kutamamana gona timu yitu yatekana ko ntwenda kwibaza twantugamba kwata abantu ubundo kashota bakwata eby'obutegyeki kuno bone batekateko emishango kurekanya onkanye Boaz omurago kutera nko mu Uganda nko mu Nyeto nano ukagira government ine kushara kuba kugeza ho nayo government ukajyagira ubone nacyo umukwate mukoraki tosokwenchereza okwate mukoraki konkasima director in a very special way twina abantu abine sente zabo nakwata billion 10 azita account fixed deposit ziguma zumuletera magoba ata risking nyiri ta risking asamo mukaye najya biche najya ngaye konkato gwa kwata kasenteke akakato mu institution inkeri akemployinga abantu kabano bona nitwe katwa chance kujya gambere twagamba. I think he needs a very special appreciation, a serious appreciation. Ntusaba ngo hamiza amen. So nani Maria point yanjye ntina no kuhagira government ine cyo kushara jiza government rero hangame neno ukore mu bintu nguka sigara tine bona tera campaign tine munajyango aremerwe konka wano basa hagira government za side ya government nduhanga nuko nayine sokusara mu bufuka abukuba ikintu cy'ukuru okutura safe no biha mpaka sande kwija rwa katano n'abana Boaz murare kurungi ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu 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 SkyTV irakari abantu Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikurimu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza bandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program meji iraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba program meji neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera program party time aha SkyTV na nyamwerezo wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazyo niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration sensia gown sensia makeup sensia byona noza kwa ushanga aha SkyTV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta